vlaka i kupio nešto da može da dzirnemo šta se kupi. Može, naravno si pogledao. Evo ima Pečurke, Pa i ja. malevi, svašta nešto. I ja sam kupio nešto, ali je mnogo manje. Pa da, možda ti imaš 80 dirhama, a ja 50. Pa ti vidi. A do prvog treba da se preživi. Onda krenem da se bacam u prostituciju pa da zaradim neke pare. Ovako ne bude najbolje. Ma nemoj da zboriš, ovdje je to zabranjeno. Idi. Idemo po drugi put sad. Šta, snije? Pa nešto. Da snije, šta snije? Gdje ideš odavde? Abе ti ćeš se da se izgubiš. Ja sam se izgubio davno. Da, čekaj sad, ima vreme. Idemo polako. Jao. Everything is closed. Everything. Možda pričamo na engleski malo? Može, of course. So, now we are on the first floor in the Alvada Mall. This is Starbucks. Ground floor? Okay, so Starbucks coffee. They are cleaning like this, you can see. We have new Mercedes here, which is for sale, but it's too expensive. You just for sale? No, it's from some, I don't know. If you won on some game, you're gonna... You're gonna... Evo, možda vidite kako je ovaj... This is our mall. Our mall. I'm director, he is secretary. Co-director. Co-director. Evo, možda vidite, nešto mnogo sveti kao da ga čisto, kao da ga liži. Ne da ga... Okliznut ćemo. Stvarno mi vidi koliko je čisto je. Da, pa ima mašina, brate. Pa imamo mašinu. Mi ne znamo to, Balkanci, šta je Ne znam, mi mašina. to sve ručno, četkicom za zube i slično, a ovi, brate, mašina, pa se vozi on. Da dobiješ taj posao direktorski, brate. De, aj pravo opet pravo. Brate, ne radi. Ne radi, ovo mora da se butnit mora. Aj, sad, okej. Ovo mora da se butnit, ne radi. Brate. Vidiš be, i zadnji vlez su ni rekli da idemo. Jao, zatvorit ćemo se. Evo, ovo je Power Restaurant. Mnogo skupi restorant, ali mi, znaš, kad uzmemo platu, idemo tamo, jedemo, zezamo se. Nađemo neke kokice. Sve što ide u stopu. Da. I idemo onda gde? Činkue. Kući. Činkue. Evo. Idemo tik preko puta mola. Znači ovo je, kao što možda vidite, usrani Abu Dhabi. Dobar je, nemoj tako. Dobar je, moj kurac je dobar. Evo. A od tamo Grand Millennium. Ima svašta u krugu od 100 metara. Samo nema ono što nam najviše treba. Ko? Kokice? Kraljice noći. Kraljice noći. Naći ćemo. Benko šaržer imaš za 200. Rasterala ih Murija, nema. Rasterala. Stvarno je. Sad Kad i one- smo da, išli da. prošli put nije bilo, mamu i jeb. Ko zna gde su kupili sad, gde im je štek. A? Sad ima neko drugi, a? Da. Ja, ovi od Lulu zajedno sa nama ide kući. Da. Jao, kokice. Op. Može ti na neku večeru kod nas, ako ste raspoloženi. Na neku gajbicu, a? Sami smo gajbi još Da jurimo kokice. još pola čuke. Pola čuke. Pola čuke, vik. Posle dolaze. Poslušaš li ovo što zborova? Evo, nekomu se mnogo brze, evo sad trči, taka, i zastano. Izmorio se čovjek, šta da radi? Ide po stranu. Ja, ti prvi se. Šta ti se? Ajmo, na video. Sad oduleću ove dve iza mene.
Da jurimo kokice. Šta si stavio u onaj, kako se zove, brate? Aj, kaži čao na kameru. Ćao. Ćao, mala. Šta si stavio u pinđu tebe?